čili dneska je tu s mami detka a dneska si ochutnáme túto želatinku. Tu už je trošku otvorená, lebo som ju otvorala, už nie je aj trošku vystavilo, keď to mám tak... No, videli ste, neviem, či to vidno na kamere, takže otváram. To strieka, mám striekavo. Tak musím... Taká želatina, či čo to je? Počkajte. No, tak toto vyzerá. A tanier. Ukážem vám to. Tak musím takto. Vidíte? To vyzerá. Tak. Jam. Fajn to. Mám rada želatiny. Dačo tvrdé. Až v tom stredku. Také tu bolo. Tvrdé. Ešte tam máš ďalej. Mám rada želatinu, ale keď tam je také tvrdé, tak to nenávidím. Dobre, tak čaute.